Wesinente gadio adu maedo na kautsarun bemshawu aibane ya badomo shimakan Kristo sinjenena siwe sandu te wagbesha matayo nya kalahadi ushawwa uke umau ima wasi Yesu Kristo enyo micha Silvania pasu loho tido shata shan katoliko tizwa Shazwao Reverend Father Godwin Alakali. Mbene ya sike nene tu na sungwa nene. Venene sima seke nene veo ima kadia sefashiega. Seve sima seke nene veo ima kadia sefashiega. Amen madomo shimakan Kristo. Nya shiyange duo shohwa kishin kumbo yima kinyumi sine. Se lungwan kanem maondo. Matine kwa isru ngwa ma wan kwa shamia. Wa ne yo seke ne mve o yima. Amen madomo shimakan Kristo. Oma waso shintane chi ngukasha iyo iwa. Sankamba kasa ken o vanya kasa wayo samba se ken yo mbaba nengene vesi kasa so yo ya se ke so la kasa ve vo shachi na vaya na manenge do na yo nyane nkana on mawansa kwa sha ko iyo iwa ne ka iyo I she yo tsega ka yo I kene smase kana haman kana mor kwa hi ke profete Baloki akabe se wayo su ke mve u yema unva sasa ki kangene mbe satana kanga sila una pasa tufayo Baraku zahamru kana besi ondo so yema yo na ondo so wale yo na kana ha ma awashimana uva solum yo na sana ki kangene be uzayo pasen tuhane weva kule shamimvoye ujije palo kwa hwa awasa kwa sisiluwe jingi udo shimakane vese sese so ngane sese ne yo tsemble kana hama suba kuma unguho wantulu bem uruva uwe aluto udo shimalaye kivyale nia sungwa mkane ma Yohano baptisma wasa kwa shako iyo iwa shako hembene gungu shako uson binda u chile no pe managbe sho ama kwa unulu viana sho yima unva monogo no ko se tsembli shisungo wen asma wan yo ya wingane mso musito neshi asa he ne sham kana masongunyana ko hihi mso masa he kwa shameo adu sho hwa okishenu kembo yimane kana se ha mashi esulu pe se ken lupe wasako wanyo udun kirika dan de dankala udene firika ere udene surobo ere uden ba yembere uden ba nyembere kana hama su wayone yero tsemble ma oyimonova svatongo howe kwa shuhwa msomisi hene kwa shamisi kone chio shamiyo apa pesumbu hama kwa swere kasa wayo tsemble ya kwa shunka wa zado shedu edo ba samba size makaranta yo kagba pese nge kelen kasa wayo so otagra tsemble se warun tagra tsemble ya se faje se va pase kelen teyo wa shunjala wayo ken o yima mbenane ka u yamu chingapa shi yamu kondo tsega bako kenwe shurumpe kijijinge shae unova asawe yo avesio ko shuta oboso he kwa shaminyayo
agba pesiki se so ne igbinda yase kanye igbinda yase gba pese so ka igbinda yase zene jamshin tani ne gangina se facho so nga ka igbinda ken wuma se igbinda ken sumase igbinda ken vanglase o pemba ken vanglase ka sorbase ka udewan gbana kwa boga ka ifie ulami hayan engbane wayo ba yeyo ka igbinda gba se so jira ka baba se chi agungu baba se chi se hembi se sa se chi assemble shaye sulu wan se ke masungo o yima wasi Yesu Kristo jira nya wengbane badum mushima kan Kristo iya se chi ese so bamlo wase iya se chi ese luwan shishiki hondo iya se chi ese hide yojime kada wanto ben uslu kan wani yano bide yojime am Washington ahide yojime ato yulun ruwo mace ma ayyacha tsega shi a pass sha ukben sha trankun sha chiwase na biwa mene ve yanenyayo kanyi yo wansu wan sha kan wo yima mbenane kanyi yo I wansu wan sha ngo wan turben igmina yasi ngijila je avanglasi nga wanja bamloasi banena anasi nga nena mloasi vangmane ba window was manena si so yo o window was jepa si ko yo lu ahomo ko nyomo nyo we si kwabe silumu den we kwa bulaga kayo wa igbapusu wajene aimane cheke kembu mawo cheke kembu ma shumayola nenge pe uhenwu wange gala nenge po uhenwu ka via gala nenge po uhenwu ka kom gala kom yeren yo so yeren yo se chi se so ne na iron ase na hamas man go want to pembe tembre president kutaro gane yanga wo kwa woni yanka woni unso kwa on unso mbazana doa shun worun bibilo shun nengine ha mako yenge ko mbazana doa chi na ipino ko usu ko mbaondo shun so ko mba Kristo bahinde wo so o Kristo ka aka woni o Kristo ba mungu jua o Kristo na tesu minaga o Kristo mungu jua ona linga yele ko nwo ku bibilo laga kana ha ba mungu dodo yule yuzana do akaye ngane teslo ne yuange hiyo dem do wasovana do ane teskabe sembamba Kristo ba dono ba Kristo sembamba erin yele ni Kristo yele ni Yesu Kristo wan yamva ma yeto tsemblela kana ha ma sifato wasen ngana bagan babe dondo sekijime ngimba Kristo shinono tumtsembreye onda lumuya ahavi ni shamkane makene sumase kenti Yesu Kristo to wase amen. Say so, Father God, we kishisha loho tido wanisani. Ando teona rumoya kusunkane makane to sima atabe makane vesi ama uyima wasiyo sembe ana miongo yo. Newa vesi lahadi usha lahadi adu.